Makasih ya. Tos Pak. Sabra. 10.000 be orang mah. Iya. Dun ya. Iya. Hati. Wih, tukang nambal yuk, gawen yuk. Yuk, gawen. Yuk. Bang, ya tukang tambal ban. Oh, benar. Kami nambal. Nambal naon? Nambal ban selender. Mang, ya tukang tambal. Oh, benar. Setan nambal hati aing nyeri. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Mang, ya tukang tambal ban. Oh, benar. Ante mau ditambal di mantan. Ya. Alon-alon mantu sadar aku sopo mungkin kolek pas. Tambal ban. Oh, benar. Apa nih dibaca setim? We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the bass and make some sound. Boy, run. Mang itu tukang tambal ban lain. Mana sih dia? Kami bener manik nambal ban. Mana? Tak ada tak. Goblok dia. Mendekitan bae. Mang, dia tukang tambal ban. Mang, dia tukang tambal. Oh, benar. Bisa nambal hati aing. Anu pertama. Yo. Mang, dia tukang tambal ban. Oh, benar. Nanti mau ditambal tilu mantan. Baik dulu mantan. Ngomong. Yo. Kurang jauh. Yo. Ayo gerak mulai. Wih, Kela. Yo. Hiji, dua tuh.